دم باش تماشاوان نژاد برنامه کدنا تایبت ام بورانه ام ایرو بانگا دیروکیا ریبر اپو دنگ بدانین و او بانگا کو ریبر اپو کر ترکیه دویا بو ترکیه گاوین پراتیکی بابتا حتی نه گاوین پراتیکی ناویتنه سیاست مجور کرنه دمشینه ام وی سیاست مجور کرنه باخفن او سیاست مجور کرنه جید با عجزیه استدام عجزیه گلی کرد بالتایبتی وان روزن داوید وسیله روزبونا ریبر اپو جاره کدن بانگ لدولت ترکر گوت سیاست مجور کرنه برده گاوین پراتیکی باوجه لالی دن سوریه او کریز دوام دکه اسرائیل هم ایریشی سوریه دکه هم سوریه دست به ایریش هدف ترکیه پلان ترکیه قرار دکه ایریش مبرنگی پیکاتن و جی مراقبه و هفته دان هفته وره جولانی دچه انقره و سرک وزیر اسرائیل ترامپ جبو ترامپ را چو واشنگتونه و لالی دن ایرانی او پیشنیارین ترامپ رد کردن و مرد که بجه کو شر هنگی دن نزی دری ایرانی بو اما وان و گلک مجارین وان گریدایی می باخ من حواله من روزنامه وان آمد دیجده میوانی میا حواله آمد خیراتی حالا مدام هما به هودان چهارسری این ریبر اپو دست پی بکن نا دماکور ریبر اپو بانکر راستی هیویه که مزن هات لی نام دبینن کو یعنی سر وای اجتماع کو ده روز در باس بون لی هی دولت ترک گاوی پراتیک ناویتنه و دبیجه دسر درجه دوان دبیجه کو هر تیج دبیجه لگوری پلان کرنه دمشه لی دماک دنیرن رایدارن تفگر آزادی کرد برواج وی دبیجن کلو هر تیج لگوری پلان کری دمشه بله یعنی پلان چیه الگور برسه و پرسه آنجا کجبو کم فهم بکن لازمه هم فهم بکن پلان چیه پلان دولت ترک چیه ریبر اپو پرسپکتیفک پارادیگما یکدانی ارته و چقدر گل جواک گلین هریم روشلات نوین گل کرد گل ترک گلین ترکیه لوی پارادیگما لوی پروژه خودی در کن هیویج او قسم مزن دبی یعنی افج دروی هلوستا دولته دروی نیت و پلان دولته ریبر اپو پرسپکتیفک چارەسەری دانی هوله ناوی پرسکری که پیناسا کر روشهایی پیناسا کر و ریا چارەسەریه نقشه چارەسەریه پیشنیار کر و ریبر اپو گوت چارەسەری دکاره وهاب و اگر که هر دو عالیجی لگوری و پارادیگما لگوری و پرسپکتیف گاوا باوشن چارەسەری یک دکاره بیکوره دولت گاوا دابجه یا جی نابجه اف مجارکی دنیا بگمان جبو که اف پروژه بسر که چارەسەری یک بیکوره دوید دولت چی گاوا باوجه و گاوا مجبوره گاوا باوجه اف عالیه کی نقاشه عالیه دن دولت گاوا نابجه جی تشتی که ریبر اپو دانیه ارته دیارن یعنی هویا جبوی و پروژه به گاوین دولت دوی نپیناسه کرد. من هم دنیر مثلا اردوغان باچلی رایدار ترکامی کیان دوی خواه دکن وی کو تو رولا وان تونه وی تو برپتیاری وان تونه نه سر ریبر اپو بانکر و پیک او دزنفورماسیونه که یعنی اوجی دبک بلکی پلانی وان وسابه یعنی پلانا که تایی اردوغان دبیجه هر تشتگوری پلانی دمیشه بلکی او به یعنی تی گاوه کی نابجه گاوه کی جه هم بر بخوازه پشتی گاوه که گاوه کی دم بخوازه یعنی تشتا گاوه پلانا گفت بلکی او به من نه خو خاپاندن یعنی لین او خو خاپاندن وانه تشتا کت حازم بجم او یعنی او خو خاپاندن لی دبی ام یعنی کرد کسی که آزادی چارەسەری دخوازن کسی که دخوازن و پارادیگما بکوی جیان پیک وره نه تنه دنالا بندواریه کی دبن اگر که ام لبنده بمین دولت چی گاوه کی باوجه اوج خو خاپاندنه لی کو ام هیچ یعنی میسیونه کی ندن سر دولته تشتی که دولت دوی بکی و ناکه جندیتی وارن اوج خو خاپاندنه که جبر و سدمه یعنی یک دوی پیشی جبوک اف پارادیگما بکوی جیانه رخصتن بوینک تکوشینک مزن سیاسی جواکی بره مشاندن اف تمام اف درفه نیت و هولدان دولتش خو اویا د پیروزباهی نوروز دا د پیروزباهی 4 نیسان روزبنا ریبر اپو دا درکت هوله یعنی عالیه کرد هلوست خو
هم گل هم جی اراده سیاسی نشان دان لینجل ورد تشتکو تجی پرستکی هلوستا دولت یعنی ها اردوغان دبیجه هر تشت گوری پلان دمیشه اف تدل معنی یک پلان دبیکو پلانا وان او به یعنی ریبرا پو بانک بکه و لسروی بانکی گاوک دنشیش حرکت تفکر آزادی بخوازن و خود تگاوکی نبیشن بل یعنی تشته هی نه تشته کم نبیدنه بلکه پلانا وان او به ام ویان نزانن yani tişte heyin havusayı eğer ev plan be vakte gut ev xapandına و eviyaji bir medalaya gel ancak tkare böyle çareser kirin eğer gel jve acize yani ben kul siyaset am bahsebiş bikin eğer plana din yani manaya din awe gotine akı her tişligori plan etmeşe manaya din eğer çareseri be ve deme çima gaven somut berbiçav naynavetin pers eve yani madem ki her tişligori plan etmeşe o planji çareseriye ve deme çima meydanı tişki berbiçavtine hatta inhajtine o naha iro beriye koyam dest barname bikin AKP berdevki AKP daxuyene de gotevi Erdoğan droje peşta به هیئت دم پارتی را هفدیتنک پیک بینه به احتمال که مثلا هفدیتن پیک ورن و ورخویه که دولت ترکیه کتی قناقه که وسا کنی کارش و پیواژوی پاش و وگره جبر کو ریبرا پوش دنیا را اثبات کرد که کی چارەسەری دخوازه کی آشتی دخوازه و کی ناخوازه اویا ایدیش هر کس دبینه او گاوه که کس نل بنده بو کر حتی اینها دولت ترکیه پرسکری که چاپ هنرسد کر دوگود پکه مثلا چکن ریبرا پوگ اگر مثلا پکه و چکن فرمو امتکارم واناجی جدوری درخن نه دولت ترک جبو که مثلا پکه و چکاش دوری درکه و نه زمین ورد چکرن هر روز ایریشا دکه جبروی سدمه جوی داخل شوم و جبو دولت ترک و جی زعمته که جوی پیواژوی گاف پاشت باوجه لی نیتا وان آنجی پلان وانا چارەسەریه جی تنه پکی تشکسا جی تیگوترم بجن دولت ترکیه işte AKP Erdoğan Lübnan'da hem tiştane yani işte en Lübnan'da Ravşal Suriye'ye Lübnan'da işte hevditna Trump ve Netanyahu'ya işte en hem Ravşa İran'ı en tiştane yani Lübnan'da ne lugori ve pozisyon bugre tişim sadece tegotin yani tabii bereci yani yeni pevajoyin beriyan hacı medit işte siyaseta dem kazanç kırne siyaseta mecbur kırne pevajoy دريج بك ام بيجن رحوات البر رحوات ذاك سياستها كوساجي ممكن هذا ممكن حتى بيجم سادسات جبرغي سدمي yani naha gelek hest vejin nava devleti de yajid nava desratariya nava Tayyip Erdoğan و devlet Bahçeli de yani gotineman judanın hatta dereki belki havra plan kırın hatta dereki ji perspektifon juda yani اگر که امروزا وقت دو کاتگوری لیبنرن ناف دولتی دنها پرسپکتیفک چوا هی پروژکسیونک چوا هیش بود پیش. نام دولتی دم کام در چه بی نام دستپکی تو خالی اردوغان و باحچلی. جبو که امروزا فهم بکن یعنی هر دو ده ویترینن جبوی اوی دولتی یعنی تنب سریقون نه تشتكن جبر في سدمي يعني جبوك ام برسوا برسات باش فهم بكن چ او جودا فكراندناوان چما گرينگ دبن ويب چن گوتن مرو بيجه يعني عاليه جه عجلت كدبن اف برسكريك كراكي چارسر به عاليه يعني عاليه دجي دبه تمام راست برا چارسر به ل هنكي گراند مشينه كيجان عالي گراند مشينه اكيبا طيب اردوغان جبر چه جبر که اوا هجی هیویه که دبینن که در روزلات ناوین دا د مثلا ایران دا د مثلا سوریه دا و د مثلا حتی آسته که د مثلا ساسکرنا ارتشک جبو اروپای پاراستنا اروپای دا هجی هیویه که وسا دبینن که رولک بدن ترکیه و دما که اف رولدان ترکیه مقابلی ویا ترکیه جی جوان هزا yani de rewşa jeopolitik de li dijî Kurda jivan hêza hin tawîzan bigire hin tiştan bixwaze û yê ku Tayyip Erdoğan jî ji vê fikrê re îkna kirî werxuye ku Hakan Fidan e yani Hakan Fidan û Tayyip Erdoğan bi hev re kêkê îkna kirî nikarin ispat bikin lê û yên li gorî em dişopînin Hakan Fidan werxuye ku li bendê ku hêjî di rewşa rojhilata navîn de rolekî bigirin
و اردوغان ترامپ دما که هفته دیتن جبر کو نقاش گوسا جه دور دا حتی است که میسیونه که بدن ترکیه جبه اگر کو اما روجلات نوین آن نودا د مسئله روسیه و امریکا دا مسئله ایران و اسرائیل و ترکیه امریکا دا و د مسئله سوریه دا اما رولا گرد و دم حوجنا کن پرسکریکا کو چاره سر کن ذاتن امید دنگلمان نودا جد استاتوکای نودا جی بگرن و جاگه هم دیسا ایریشی خل سر کرده بردوام کن دوی وارده بچوک ویجی هیجی هیویان هیا لی جبر کو نزانن اوه اف ترین بگیجه قناقه که چوا دوراخ چوا استاسیون چوا جبر ویس ادمه نها بالات لبه پیواجوی نددن ختماندن نددن سکناندن نجی ددن مشاندن یعنی گران کردن واسه پیل فرنه کردن از خود بیشم یعنی پرانی سدما ویتشتی او روش ژئوپلیتیکا روجلات نوینه. پس دروی ام بیشم باحچلی و اردوغان یعنی بس که دنجی تکرن یعنی جبلی اردوغان و باحچلی بیشم بس که دنج تمامی لدجیو هولدانیه سرویت خواهی چی بیش؟ یعنی از خود تبلی تئوری و سنابم جبر کو ایک نها وی په وجودن مشاندج نه ک سر دغواز خود کن سیاست سر دغواز و نیت و تشتنابه یعنی سیاست سر یعنی ویزیون چذبه گرکی روشه انالیز بکی الگوری بی تدبیری خو بگری و الگوری حقیقت الگوری راستیه جرجره تشتیک تو نغواز اجدلیت نه یعنی تو نکاری راکی جی تو مجبوری پیک بینی یعنی اگر ایرو رایدارین دولت ترک کسی که دولت باغچلی رابو و دبیجن و پرسکری که چاره سر بکن ام آشتیا نواخ او بکن تحکیم بکن بگوت پیوی عربی بکردینن ام آشتیا نواخ پیک بینن ام چاره سری پیک بینن اویه نجبر که روزه که ده همه بونن انسان باش بونن نیتا وانهاتی گوهرتن جبر روش ژئوپلیتیکه دبینن که دولت ترکیه ده 100 سال روجلات ناوین لگوری لسروان ستاتوکه یا لسروان دنگه خب بردوام کرد و جبر که از دنگه هبون ال روجلات ناوین اف بالانسه کل روجلات ناوین هبون جبو ترکیه آوانتاج بون و ترکیه و آوانتاجال دجی کرده کردانین نه او دنگه خرد بن او بالانس خرد بن ایدی اوی نکردن به مشش بر وی که دبیجن ام چاره سر بکن یعنی اگر کنها چاره سر نکن 10 سالدن بخوازن بلکی نکردن چاره سر بکن بشکلی هیا لدیج گوی یعنی مثلا بلکی اوان جدا یعنی وی روزی مثلا بس قرایلانجی گود پیر قراسوجی گود و یعنی بشک هیا باسک هیا yani دی او ارگانه کنه نظام کینه نظام yani چیاد وین دخوازن کو او سیاست هی انها بدوم işte o çıktı baskı işte Erdoğan ji havlu da en او baş خود Tayyip Erdoğan خویه yani eğer ku sen ne biya yani az ne bejim niye beş gusatne az bejim bey kontrola Tayyip Erdoğan nine yani eğer tebeci ki nahal navad devleta Türk ek naxwazın hep vajob meşe çareseriek pek vere mesela ek emdizanın el berbçavkin ek jwan hakkın fitene ek jwan Tayyip Erdoğan yani be wana ju kad nemkün yani ama pişti mesela ek jwan Çinavi Yaşar Güler pişt vana jihin qadame juda hep nefzede ne giringe yani henin mutlaka henin avana el berbçavın em bana da binin le çiman naxwazın çiman ewnabın yani tiştak hecam muxaz bejim ev yani evji de binin ku esas mecburun le hezi heviyek heye ku xalas kin yani bifkre fana keştiye ki sarbın ev keştiye di nikar be dinav aveda biçe beje kam hedi belki em xubginin qaraxa ki leku parzede بسکنن پرسیده یعنی بخواست برخواب بدن بیشترم چارەسەری پێک ناینن ئەمە ئیلا هەر قەراغێک دکارن ژبنیجی بفتسن ئەڤیاژی دەولەت باخچەلی بخۆشی گوتبوو یعنی ئاخافتنی باخچەلی تە دەمە مەرو دبینێ دەبێژێت کە ئەم چارەسەر نەکەن تشتا هیچی ئەم دکارن ویندا بکەن ئەڤیا یعنی دناوا خۆدا وان نۆکۆکیش خوب ئەشکرا دبێژن ji ber vê sedemê yani
ورخویه که الگوری که از بینم حتی یعنی ومه محابش اوین کی مثلا گران بمشینن اما دریا جیوه نگرن پشتی به وجه اوی چاب مشه یا راستیجی مرون کار جنهاد تشکی بشه. نه هاوینا که گرم بند همه. یعنی جنهاد جبرک گلان مساق. بله جبرک جنهاد پیشیان تا پروژه چما گلان جبرک ترامپ ته روجلات نوین مثلا ایران اوی هیچ زلال بوده آنها پشتی ساعت اکدن ترامپ و نتانیاهو جیوینک چپمانی بیک بینن اره یعنی اویش البندینه چطور خواستم بجم اون جبر وی سدم اویشی هنگی روشا هرمی دنیرن اکو روشا هرمی یعنی وگر عالیوان بایه هی وگر عالی ترکیه شخو ای بشه که شما بفکر اشارت هی نه حمیل دژ اشارت هی سدین نوت دژیونه ama tabii yani demek yani burada mesela zihniyet per mühim evvel duruş. Yani demek zihniyet ne be? Yani zihniyet açarı serkirne, perspektif açarı serkirne ne be? Yani sedin notji heviye kebe eve kulve heviye be parizm. Yani dervişe o hadaş meruni kare beji sedi set mesela yani mesela Trump severot kare beji ki Netanyahu Tayyip Erdoğan jtinim cem hevzu Suriye nava xodab kinde perçezatın Türkiye bit xwase. Aliye ki bir Türkiye bel, aliye ki Suriye bel, Amerika ve garantor yani teoriye gusa jiheye. Ev ihtimale ki biçuk ed, pratike de belki pek ne. Le he ev yani kese ki ve karaktere ki ve Donald Trump dikare siyasete ki ve plana ki vaji bave peşiyavan u Tayyip Erdoğan sediset bende vitiştiyor. نام درباس مجارة كدم ببنا وجي دنابرا مديسين قشتين شيخ مقصود وأشرافية بالربابرية حتى شريها جشتي الربابرية دمية سوريا شاميرا بيجن بيمانة كي تشكرن بو بيمانة اشت الربابر ام بيجن باراستنا شيخ مقصود وأشرافية رادستي هزن آسایش هزن اولکاری اندر چه بون işte یه بشکه یه پیگه یه پجه وگشیان ve peymani de vemrov çava benirxine. Yani ev tişteki pratikiye tabi. Şol belki dehe adarıcı peymana pek hatı bu. Pişti bir heteşe şu serdaxwaza Türkiye pranıcı serdaxwaza Türkiye mesela heteşe gori Türkiye gori Hakan Fidan Tayyip Erdoğan daha rasyonel. Yani eğer o ne buna belki o peymana dehe adarık hatı bu imza kırın ki kem beyji kata meriyete yani daha pragmatist tevdigarın ne ku fikravan mesela yani fikravan disa fikrek cihatçı selefistin o yani tiştagul hala bihat kırın tiştagi pratike demburiye yani demburiye hatta ne peymana geçti pek veri Sibero tişteva dikarin bervajji çebin jiber ku rastici peşaroja Suriye evet çabe henne diyare u peşaroja Suriye'de hezeka yani aktöre kavaka heta şey hebetine be evci henne diyare jiber ku Suriye yani rastiye Suriye, sosyolojiye Suriye aktöre ki veka heta şey rana ki kabulna ki nabine raheta şal kuye li Şamiye Halep'e li İdlib'e Humus Hamay وكدن دار كدن نينا يعني van barage vilayeti mezun Suriye'ne yani kaya de Rusya hayya Suriye'de ye her küçük mevcut kabul her küçük evin o yani tezde ev ki mesela Şam tamam paytahta giringe Halep'ci bazargani hay giringe le eğer derdore yürütü bazargani jikirişkine aliye bare ama bejak ev he çene kirne ne diye ev çiviludere başvuru Suriye xod bin ev durziye de gele durzi جواکا دورزی بدره خساریک فعلی اعلان کردن اویان که مدل روجاواجی سود وردگرنه کی وقت مدل جیش خلا اساس دگرن العالیه دنه خوش اسرائیل حتی نبره یعنی بچاوا نوا شامه دوینه 10-15 کیلومتر نزدیک شامه بویه روجاوا باکور روجاوا سوریه ام دبینن اوانال ودره تنگامونه جبر و سدمه پیش روجا سوریه ev yani hez هاتشه او کومیک به هاتشه را تفز گرن از باور نکن جی کی کسی باور نکه کو جی کی بگرن لین حال ودرنه
جبركو نهال ويدرنا يعني نهال ويدر السر نبي حكومات جد قضى نبنا تبيدا تين ناسكرن بيمان تشك بيمان وها جرينجن يعني تشتم براتيكين نهال ويدر الدتاخرن وبدي هزار إنسان ويدر جن بدبيه وان هن دو حتنا دور بيشكرن إجبو تشوين هاتونو وجر يعني ناسكرنا سازيه وان ناسكرنا سازيه وان خسر اف تشتكي باشه ارينيه لفنا معناه كو يعني قال كاس البندين مثلا دبينن اف جبو عفريني بفين موديل يعني دبي بندواريه گوساجي چينه به جبر كو يعني جبو عفريني جبو دفردن داگر كري بفين موديل وراستيج خلقي فان باجاران وگرن ولات دبي تركيا را پیمانك ورا چكرن يعني حتى شبو غازجي يرو دربار عفريني دا نكاره برياره كي بده برياره كي بده جي نكاره بيك وري يعني اف راست گريده تركيا كدوان مثلا دا بريار ده تركيا جبر ويا كي اف شيني كي گریدای پیوشوی که هیچ ما باز کرد گرینگلی نه هر تشت خواستم وی بیشم. لیش بو بیشم بلکیش بو پیمان او کشته موضوع عبدی و جولانی امضا کرد بلکیش بو کاربه ببا شیکی بیشن یعنی ببا دست. اما اوش خود داما فیه یعنی اگر او پیمان جی تشت قدام بوریه او پیمان چیه نوارکای پیمانه حتی نی داویه و ساله نوزه حتی داویه و ساله لازمه که جبو دستور بنگهین خباتک برای کردن یعنی هر دو علی کمیته چکن کمیسیون چکن و داویه و ساله دا که گیشتن انجامه کی سروی انجام پیمانه که نوره چکن و پیمان نو بکوی مریته اگر که نکوین نگیشتن انجامه کی جی جو اف پیمان یا وره درش کردن یا وره بطال کردن پراتیک ده خوب بطال کرد لی العالیه ده جی مکانیزم دوام دکن یعنی مکانیزم نابر هر العالیه جی تینه جمع هفدو لی نهاج با سوریه مثلا اوانا هتاش چو شامه اولوی در رهبری جو حکومتا بری سوریه فرمی دور گرتن فرمی دور گرتن نه سرگزیری بدمه چو امضا کرد و دانه که جبران سدمه نهاد پروتکل نونتوی ده حکومتا کل شامی رونشتی حکومتا سوریه تمثیل دکی لی جبو سوریه کنسیه اولکاریه نتوی یک بوی 2015 بریاره دبو چیه بریاره 1254 نه الگوری بریاره 1224 لسوریه لازمه که ریوبری یک حکومتک دنبوری ورد چکرن و اف حکومتا دنبوری سالو نیوه کی سرکار به و پشتی سالو نیوه کی هر هل بجارتنی و فلان بفن وانا چکرن وانا دبیجن حتی 5 سال نکردن هر بجارتنی یعنی سالو نیوه که وانا دسته مهمان چو هایدن بیجن سالو نیوه که دنه دلگوری پروتوکولا نتوی یک بو اف حکومت خود کبه یعنی جو نتوی یک بوی شنده که وانا هبون امریکا رد کرد یعنی نیویورکی کتنا و ناس ناکن ناس کرده بیشتر افغان ها شامی دخوازن که اف بریار ورد درش کردن بریار کنسیه اولکاریه نتوی یک بوی دخوازه ورد درش کردن حتی 5 ساله کنسیه اولکاریه نتوی یک بوی جبوک وی بریاره بطال بکی لازم بریاره کی نو بگیره جبوک بریاره کی نو بگیره جبر که پروتکولا وسایه حتی بریاره کی نو نگرتن بریاره بره مریته ده اجبو ویا لازم روسیه کنا وره یکنا کردن لازم چین وره یکنا کردن لازم امریکا وره یکنا کردن لازم فرانسا و انگلترا وره یکنا کردن پنج چیز ببین جوانا یک جیوه تو بکه نکار جبر وسط کاروان پر زحمته یعنی ابدا 5 سال ترکیه جی دخوازه که هل بجارتم پیک نه لی پشتی سالو نیوه کی یعنی سالو نیوه کی دن که حکومت اوی چه به ندیاره جبر وسط از بچم وان پیمانا گرینگن بو یعنی سر راست کنه هم تشتین پراتیکی مهمن لی دبی که کس نلبنده به دپیشاروجا سوریه دا هفکاریین استراتژیک به هتا شهر نابن یعنی جبر که مثلا کرد هزین دموکرات و خواستن که سوریه یک دموکراتیک ورد دامزراندن لی زینیت که بکه زینیت هتش زینیت که جهادیست نکاره کماره که دموکراتیک دامزرینه و نکاره به شریک یا چی پارتنر کی دینامیک کی کماره که دموکراتیک نمیکنه اما اوی روش کوا بچه اویجه ندیاره نه تشي وساجي يعني مثلا شما لدجي البجارتنا انا تلقوا مثلا برود كاوسا يعني باكور وجداد سوري كرد لدجوانا
باشور درزی لدجوانن لبراوی مج علوی لدجوانه یعنی اگر هالبجارتناك عربي ديمقراط دجوان عربي ديمقراط هالبجارتناك بيكورا بلكي جو تشد ببين يعني انا مثلا سوري هالبجارتناك شبه ومثلا بيجن مظلوم عبتي وجولاني بفن نامزت يعني مظلوم عبتي فرق اري والسوريا مثلا نتني كردنجي للسوريا نفوسها كرداجي دياره يعني 3 مليون وهذا برا 5 مليون فهم نزارن بلكي تاي كردي جرا هجماري خزيدات كان لسوريا نفوس 11 مليون 4 مليون واش درفا اوجي نديره يعني يعني عرب حمي ناوي معناه كهرمدن احمد الشارع يعني كسنكو هنكي عربين نتو برست ممكن که دنگی خبرنه که هن کومی کن برد نوا بعاصی دابون یعنی أنا مثلا دم بعاصی دبن تي نها هن کس خلاتيك مزند کن بعاصی وک رژیمک علویه بنافت کن هیچ علاقه هم علویه تنبو تمام راستم البته اسد علوی بون ل رژیم بعاصی سدی نوترون سنی بون سنی عرب بون و اف سدی نوت سنی عرب نها حتی شر تفدگرن یعنی اوانا سوریه در نکتن یک بره بعاصی بون سروق وزيري وان وزيري مثلا طارق الشارع یک پیشنگ پارتی بعث سوریه بو و بلکه نظام چند ده علیکاری سروق نه درج علیکاریش برده علیکاری نمیهمل سوریه زده نه اما پراتیک وزیر کاری دروا بو وزیر کاری دروا بو سر نام دولت آپ احمد الشارع و ناب حفرنا سروق وزیر شیورمندویه یعنی او بعثی سنی دما بوری تم الرجيم بوري نا حميد ديسا قضامي الدولات ثاني افانا بلكي دنج يخبدنا احمد الشارع يعني وقت خلق الكولانا دنج نادك يعني ده زمينك هي البجارتني اشتنا لجبوك مثلا يعني ترجيح سياسي سوسيولوجيا هي بناسبك من افمينك كنا ماذا ما سوريا هناك بيريشن اسرائيل الراجي شفنا اسرائيل يعني دسبيك تما رجيم اسد باس تكچو دست بيريشان كر حميك بارجا يعني ارتش جين كل سر نافي ارتشا سوري حمي بومبكرن وان هناك نابر دابو لبيشكو işte Türkiye godazet لدو دفران بارجا دينم لسه دست بيريشان كرو او دفران كو بتايبتي تركيا خواست بارجان اوابك ورخست تيغوتن işte mühendisين ترك برنا تكنيكا تركيا بنعطيه امهاكرن تجل سيرفي قالك تبرنامج اكيب ماني وان تبرنامج شكرن السيرفي خازي شبيج يعني إسرائيل حتى إنها يعني هم بريا فان مسألة داوي يعني جهرتنا الرجيمة هم بريا وي هم جي بيشتوي حتى إن بيجن 25-26 عداره لدشي بارجه العسكري ترك السوري تشاركيك نكر و تركيا بصلاة الودري يعني بصدان بارجهين العسكري تركيا نهال سوريا هنن حتى إنها إسرائيل تمد عليه ونكر وبلكي بدافكي جا چنجرا جبو پوليميكا جبو دم طيب اردوغان دجي وانا خبي طيبت بشتي 2023 چنتشت انيبن زمان لي اسرائيل جهبونا تركيا ال سوريا حتى انها تن رازيبونا نبدافكي نجيب براتيكي ناني زمان و ندا خويا كرن لي بشتي كو تركيا خواست وري حما و دبارجهن لشكري اساس تقول دول سنن يعني دحف نزي هفدونن حما تشار و تدمر بالميرا حتى نيجي تركيا نهاتوان درا اسرائيل مدعله نكر تركيا شو دخوازه بشور اري تركيا شو دخوازه بشفر و برسكدجي اسرائيل شما نافذ تركيا ور فيدرا تركيا شو ما دخوازه بتشفر تركيا دخوازه الحماي بارجا حماي على الشكري بريج دما اسد تجي بارجا هري مزن على الشكري بول سوريا جو ارتشا سوريا يعني بالافرن شر ان سوريا بالافرن دن جودر رادبون چون دفرندن فلان بيفان يعني جيكي مركزي لشكري بو شخو با ناوند ارتشا سوريا بريج براني الحمص والحماي بو عالية هواي الحما عالية بجاهيج اللحوم سيبو جبر في سادمه جيويش مساعدة دشتك تشارجي دشتك برمزنه تركيا دخوازه وداره بخه ناوندا بالافرين خوي بيمروف ابچك
yani btexin navan davan hem jbo ku yani tavahiya Suriye hakimiyeta xwe çeke li te dor çar û Tedmûrê jî dixwaze balafirên xwe leşkerî bicî bike ev xeteke yani ji Hamayê hetanî te çar 82 kilometre te çar û Tedmûrê navê oncara tevlî dikin yani ew her du deverê nêzî Palmîra 40 kilometre yani em behsa mesafeyekî 130 kilometre falan dikin û ev yewsa ew aynı istikametê de yani ji Rojavayê Suriye ber bi Rojavayê Suriye tam orta Suriye ev çima wisa dike ber ku Türkiye dema balafirên xwe bê mirov li Hamayê bicî bike dikare bigîje sînorê İsraîlê 200 kilometre û deverên ku İsraîl niha hatiye pêş yani başûrê Suriye li Türkiye niha ji sînorê xwe û ji deverên ku berê li Suriye lê bû balafirên xwe bê mirov nikare bişîne deverên dibin kontrola İsraîlê de yani ket menzîla İsraîlê Türkiye ji vê sedemê naxwaze ku balafirê Türkiye sî haywan balafirê wan bê mirov bikevin menzîla ku bigîjin sînorê İsraîlê Naha îro jî çapemeniya İsraîlê milê neherî niha hêdiyê dî dest bi bazariya kirine Türkiye û İsraîl yani niha bi dîrek an jî endirek bazariya ew ê dikin ka em çawa çareser bikin İsraîl dibêje ki tamam Türkiye li Sûriye dimîne bira bimîne lê gerekê sînorê nê Hama û ji Hama xwarê derbas nebe yani sînorê ku İsraîlê ji Türkiye re dest nîşan kiriye Hamaya ne Hamaya yani joraya Hama ciyek niha Türkiye lêne wekîdin Hama deverên êdî ji Hamayê berjêrtir İsraîl naxwaze viya jî ji bo xwe weke xetereyeke leşkerî dibîne dibêje deverê ku İranê vala kirî gerek ji aliyê Tirkiye ve nêçêkirin eger ku ew der pêwîstî tijîkirine heye Rusya dikare tijî bike em û Rusya yani İsraîl û Rusya dikare bi hev re koordîne bikin û yani analîstên İsraîlê çi dibêjin dibê me berê me Hamasê biçûk dît me Hizbullah biçûk dît me hebûna İranê alvandera biçûk dît piştre ji bo me bû problema mezin niha Tirkiye em hatina Tirkiye wê derê biçûk bibînin sibê em nikarin çareser bikin Bari Türkiye jî ne yani mesela dawiya mejin çêdi hêdî Diyarbakır bawarî bi Tirkiye naye yani ew jî zaten bu sebêjin wek te dibêjin ji bawarî pê naye ji ber vê sedemê bi hetanê ku yani cî bivê paşê vê problem berê ku cî nebe em tarîmar bikin bertaraf bikin inca Türkiye ku li vir bi cî bivê bibore mesela ne tenê İsraîl Türkiye başûr Rojavayê Sûriye jî jêr ve anca dorpêş dike yani bifikre ew hem Bakur Rojavayê Sûriye ji jêr ve ji aliyê balafirên dewleta Tirk ve werin dorpêşkirin mesela bêjin ki hatta Kerkû Musulê jî bêguma yani heta Ürdünê hetanî deveredin yani mesela bêjin ki ji Palmîrayê ew werê dêra zorê bikar vê bilêderê operasyona bike niha car dike ama her tim nikare bike hesabekî demdirêj ji ber vê sedemê Tirkiye dixwaze di vî warî de yani koridoreke li wê derê çeke û hem li ser Iraqê li ser Ürdünê li ser Sûriye li ser Rojava bi xeteriyekî çeke Tabii mesela henki daha berfirehtir yani mesela şerê hegemonyayê li Rojhilata Navîn henki berfireh böyle tadı yani tüm ji bo Tirkiye dad gotin ku cendirmeya Rojhilata Navîn yani cendirmeya hêzên hegemon yani işte yên NATO ya jî Amerika yê Rojhilata Navîn havan demên dawê dem dibîn mesela cendirmetiya wê kêm bûn ha esas dema ku mirov rola İsraîlê dinêre mirov dikare bêje ku yani esas niha dixwazin İsraîlê bikin fermandara Rojhilata Navîn. Erê ew pêvajo dest pê kir esas ev pêvajo 2020 bi Peyman İbrahimî dest pê kirin navê peyman 100 salê bû pişta guhertin tizanî û welatê İmarat pêş îmza kir 2020 piştra Bahrînê îmza kir piştra welatê din îmza kirin ji xwe Ürdün û Misir berê da İsraîlê re tekliye wan hebû ew ê tam Suudî jî dirêze de bû Suudî dirêze de bû ew Suudî bikire heftê cotmeyê 2023 derket heftê cotmeyê 2023 vê peymanê sabote kir û niha tam zelal bûyî ku çima ev êrîş dakirin yani ez bawerim ki İsraîl ji dizane ku pişt vê êrişê Tirkiye ji ber çima ev peyman girêk bûn ev peyman ber Tirkiye berê rolek çawa bûye Tirkiye İsraîl welatê Araba tekliye wan tune bûn dijminê hebûn Tirkiye her du aliyê re jî tekliye xwe xweş kiribû
و ترکیه جبو یعنی رولکی جبو پاراستنا وان دنگه یا دابون ترکیه جل سر ویتشته هم جالی تجاری و هم جالی آبوری و هم جالی سیاسی و هم جالی دیپلماتیک و هم جالی استخباری و تکنیک لشکری و ترکیه گلک فرصت بدست خست و وان فرصت اب تایبت شیل دجی کرده بکاردانی یعنی مثلا İsrail'e çima avqas alikari da şaril diji kurda da Türkiye. Jber ku pevistiye İsrail ve rola Türkiye bu. Peymanın 2023 derket yani perspektifek çava derket Ali Amerika ve peyman hatın amada kirin. Yani şuna ku ev qariz u ev berdavam bikin qayran berdavam bikin perspektifek u ha derket ku welatin Arab u İsrail hevverin وبعرس بي بريا أقتني أوقيانوس هندستان هند قريدور انرژی وکن بینن بریا قبرس و یونان را درخن اروپا و دمه هر کس قازنشت که هم ولایت عرب قازنشت که هم اسرائیل قازنشت که هم اروپا قازنشت که Türkiye ونداد که کی ونداد که ترکیه ونداد که ترکیه دید که ونداد که و او رولامانا بره روجلات ناوی نامینه چو اف ایریش حماسه da organize kirin و اف پیواشو سابوته کر اف پیواشو 2 سال هاتیه سابوته کرن موجود نها زفری ترکیه ترکیه دخواسته که دی سبب تی هجم بعض کر yani ama هنکی روشن جدا هنن مثلا روشا اوکراینیا و روسیه هی مثلا اروپا هی نها شخورا ارتش کی چکن مثلا yani Trump جبر که هات Trump اردوغان هیوید که Trump و yani Netanyahu Erdoğan bini cem hevdu ev heviye wana biçuk anelle na Amerika perspektifa Trump çiye Trump be azıvarım Arabistan'a Suudi velaten Arap saruke van jever Riyad'e belki saruke şu Suriye biçe ve de ban arhunim u İsrail'u Suudi le hevbinim eğer ki bubur eri İsrail'u Suudi le hevbinim ku İsrail'u Suudi ji la bahatın peymana ki imza kirin de çerçeveye peymanın İbrahim'i da ve de me evrola Türkiye جبنیدم بری. Yani İsrail de fermandar herhalde. İsrail de fermandar yani Emirat de bin alikari var. Edi dizayn kirna istihbari leşkeri evlekari taybetçi evlekari abori de peşengiye İsrail'e legel İsrail'e Arabistan'a Suudi İmarat o evlatı birçok Arap peşengiye amanda pekte garantori bije Amerika'ya. Jadvırda evet Türkiye bitişteki çava ikna bakın hinnek mesela burada. Yani pek bandur çavalma kurdan bakın. Eğer ki peymana ki vaat şebe o ev dve degraman nuda yani dve dizaynan nuda roleki stratejik neden Türkiye mecbur ki perskreka Kürt çaresel bike yani şu Türkiye ve perspektife derket bu am perskreka çaresel bike. Ancak ev proje tam serkebe yani bu Kürt Gürmancı eğer ki ev peyman pegveren bu rolek Türkiye roleki negre ve de Türkiye ne çare ki perskreka navak çaresel bike. Nahal yani devletek çavat karab ve ولات هزکی هگمون ترکیه نه دخوازه و هزک هگمون جبوی لشکر شاندی سوریه لشکر دشینه ولاتین آفریقای فلان بفن yani seri da beri mesela beri çen standart yapın yek abori do arteş size istihbarat ve teknoloji ne eftiş berovacı bu yek teknoloji ve istihbarat bu teknoloji istihbarata da hebe lazım aboriyata tınabı hebe nahad aliye teknoloji istihbarata da Türkiye par baş ve may gori İsrail'e Türkiye ne kadar İsrail'e garip peş birge ev yek adı diye pere Türkiye tnej birçin atumre pere ülke pere Arabistan'a le bendave le Qatar hada embejin gel Türkiye bir veziniyet ağa ihvani le İmarata لبحرين پرلوره و امریکا جی برای آدن ارتش ایدی ارتش نه یعنی 5 میلیون لشکری ته به ندیگیری چکنه اگر که تکنولوژی تنبه آبوریت تنبه دوی ارتش چه مو تدکاری به لشکری و پروژه تدکاری به لشکری و پروژه بر وس ادمه دیگر رولی که بچوک بدن ترکیه بیشن یعنی نه کی تشتاب کله نه رولک دیار کر ترکیه اگر اینجا پرسکری که نباخو چرا سر بکی پرسکری که نباخو چرا سر بکی و دمه دیگری به همو ولاتن را بکبه تکلیین
diplomatik tekniğin açtığına yani aborya hoşu peş bıxe her tuştuk peş bıxe lehereme dikare nefes ki bigre eğer ki ne gire hami deri ve Türkiye varın girtin. Peki Netanyahu Washington'a ve Trump'la بجوا جویا نه بین ساعت الجوري حشت نيفي أوروبا جوينا شابو منيش يعني نتنياهو بين قالك تشتغل يعني ترامب دخوازه وبين يكناجي بك سردانا نتنياهو تشتبيش يعني evet şey de ikram ki mesela yani mesela Suriye'de rola kim kıran rola Türkiye işte bu Suriye nebe velataki navendi velataki behez devi mücadele edeceğim ve Trump ikna bıkıyor yani işte icazeta fermandariya rojlata navin navi icazet çoğu İsrail'e şöyle bir jiber ki proje me bahs kirdi dema Trump aberida hat şekirin o revberiya Biden devam kir duy varı da yani nakokid nabaravan tenelle de mesele İran'da az gori kudbinin mesele İran evezede ve haftan jiber ki Amerika'ya çeki granşan İsrail'e bu parastını o سرک فرماندار سنت کومیچو جوینک 10 ساعت بکنی ور خویا که دیجی ایران پلان که شخو ترامپ نامشان پنجه عدار جهمانی را همانی برسف دا رد کر یعنی دوی من رد کری بنی دا ور خویا که اینکی بازاریت کن ترامپ شهری داوی دونا پرگو را یا مهمه و که ام راست دیرک ام ایرانی را باخن ناف بینکار براتن نبن نها de aliye evda de aliye nerina jbu İran'da da nabara İsrail ve Amerika yeci de nabara Netanyahu Trump'ta farklı le aliye rebazda var xoye ki farkı hatta ne da yani mesela ama ev iş evl have bikin have nakin ev hej ne diyara Trump beje henek diji bağın biştik mej ahaftana encam ne girt amı da min medala bikin Netanyahu işte bir şey ki ahaftan amni karın encam bigrin tamam baş hem encam bigrin libra planek meji hebe var xoye ek planek vanji heye şebe planet çuya ve be planet çuya o Amerika şu naha Pentagon vi plan ramada yani balafren xoye B2 B5 anin lawe bjikran gravak nezi Hindistan heye grava çik Georgia bu navş bir akıl bu bora yani evder 4-5 kilometre nezdeki İran'a van balafra çıma birliği de bjikrin İran ev yani Amerika'ya van balafra deci kebinil İran'ın hemberi ve ev hemberi van hamle Amerika ve İsrail got amjiyemene ve kişiyenin nahab İran uçak droid resede bu İran'ı de bejin heze grede İran'ı ve Irak'ı çeke datinin yani İran'cı duhazı vakt kazanç ki o işareti vitişti dibine le var xoya yakı İran evi yavarı ikna kırın ya şey medalek pek vere. Burada civine gring hebe bora sıbe Rusya, İran u Çin Moskova'da cibin Çin u Rusyacı eğer İran'ın rabeşet mecburi gav babacı yani le xwedî dernekevin yani alîkariyek diyarker nedeni ki tiştekî ku İran bike tire ya. Ama daviye dirêj tiştek dixwazin rejimê bigar. İşte naz vedbeyim yani ha asas gordîtamın yani tiştek ku Trump dixwaze dibêje çekên plana nükleer dev ji ber de yê füzeyan jî füzeyên balîstik jî dev ji ber de işte İsrailê nas bike yani eğer vana asas dibêje intihar bike yani asas ji İranê re dibêje intihar bike yani İran kabul jî bike vana kabul bike tiştekî kabul neke yani her alî de مرحله پیشی دستور لنگی ایران ای روجلات نامین بشکن. اویش خو حتی ناست که گرنجی. یعنی مثلا حزب الله سوریه، یمن، عراق. اد دیا دماغ وانا شکاندن ایبجن devjve programı berde demek İran viyaj kabul kır mecburen rejimi bugarın. Jber ki İran jir razım rastiye bevine yani oha nameş. Yani oha zahmet bimeşiş berve sedeme burun han yani çici beji teoriye senaryo le Amerika ve İsrail eğer ki rojlata navi nuva dizayn bikin o vakit tagot serleşkeri rojlata navi nu fermandar İsrail ve Arabistan'a Suudi bin Arabistan'a Suudi digo beri digo müdahale bikin ha evjid ve diyalog içerisinde bikin hatına Trump tavivan tişta var zalal kirin eğer ki statükoyek nu و او که نو یعنی پاتروناژ نو روجلات نوین
وره بجیکرن و دم ستاتیکوی هی ورن شکاندن یعنی هم ستاتیکوی هی هم آنو به هفران نامشن جبر ویس دمی روشا ایرانه نه دکله و روز پشت از باورم بهتر بکنه. دقیقا کنید ده کنگره جاف یا جی هلو است جاف مشته بخواست بنرخینی یعنی هناك وسو ولكي نشان طيبة الدبري مثلا اردوغان مرد كابج او جاب قبول اخوات دشكينا اشتم دبين درت كفا كولانان جاب اگر فينا که نکاره ببینه یعنی جو جاب اف بيواجو ماينو نمانه اگر جاب ربريا جاب كوفي هالوسطة بعسكر نشان نده شخو جهبي بخو آليجري جهبي بيوان قبول نكن وجهبي نها برخو نده اوید تک بچه برخو بده جي انجام ندیاره جبرکو دزانن که طایب اردوغان تو خواست جهبي tam marjinal ev ki yani bine astak avsa kujbu vina xatar bin jber ve sedeme saknaman helwest tamam bu hone ka sürprize jbu yani le mecburiyete ke mürd kare usa bej yani kusana kan Tayyip Erdoğan ve CHP بحالینه جبر به صدمه یعنی نه بالانس که چه بود نه برای هر دیده جبو اول ترکیه جی یعنی جبو تایبت جبو خطا سیم اوجی باشه یعنی جبو که بالانس که به خطا سیم هنگی ده بهتر بکه چاو لیک پیش سیاست و خطا سیم جد کن دوی و سیاست اج بکن یعنی تنل سر رخ نکرنی و آنالیز کرنی نه یعنی جگلین ترکیه را بیشن که کس مجبوری AKP اش جهپ نینه و امجی هنن دوی واردشه ما بخوجي يعني بخوجي تاخذنا في وقت شاب منيجي وقت سياستشي هي ماسيه هنمين بقول لك سباسك ما ولا عمت سبوان الخدمته والتماشاوان اجا ما تندويا برنامج وسا اخافتنين اول عمل جي درد كافو وليكو براستيجي حاويه كي گرم البيشي عمل بتايبتي اشتد بلكي برداويا نيساني غولاني بيفاجي ك تمامي نو در كافو ولي امجي بشوبينن وان ورا بميفاني خراب بن الخينن حتى جالك دم بمدينة باخر وخشيدة دم باش